Un lector vive mil vidas antes de morrer. Um homem que não lê só vive uma. Eine Person, die liest, lebt 1000 Leben, bevor sie stirbt. Eine, die nicht liest, lebt nur eine. واحد فقط يعيش 1000 خطرة قبل ما يموت. اليوم لما أقرأ يعيش حياة واحدة برك. Хто читає більше живе, і хто не читає, менше живе. Een lezer leeft 1000 levens voor zijn dood. Wie er niet leest, leeft er maar één. Un cititor trăiește 1000 de ani înainte să moară, cel care nu citește trăiește doar una. En læser lever 1000 liv, men en, der ikke læser, lever kun et. شي واحد اللي كيقرا عنده آلاف حياة كثر من شي واحد اللي ما كيقراش، واللي كان ما يقراش كيعيش واحد مرة. L'autore vive 1000 vite prima di morire. Quello che non legge mai solo ne vive una. 为读者说到1000个生命在死之前，从不阅读的人只活一个。El lector vive 1000 vidas antes de morrer. O que nunca lee, solo vive una. Lasītājs nodzīvo 1000 dzīves pirms nāves. Tas, kas nekad nelasa, tikai nodzīvo vienu. קורא חי אלפי חיים לפני מותו, שאינו קורא רק חי אחת. Читатель проживает тысячи жизней до своей смерти. Тот, кто никогда не читает, только один. Le lecteur vit 1000 fois avant de mourir. Celui qui ne lit jamais, il vit comme fois. एक लेक्चर न के एक जो लेक्चर है वो 1000 जाने न के मतलब से पहले 1000 जाने जीता है और जो साली कभी नहीं पढ़ता वो एक ही जाने जीता है. A person who reads lives 1000 lives before dying. Who never reads only lives one. Un lector vive 1000 vidas antes de morir y el que no lee solo vive una. Un lector viu 1000 vides abans de morir, i el que no llegeix només en viu una.